Hey 99. Erken. Kim sana 99? Neden? Kim 99 sana? Dedi 99 maşine seniki mi? Rahman ana. Uşun nemnesine veresin Gülbe. Bu şu balaça da hakkının yok 99 demek. 99 nemege Gülbe. Kim 99 sana? Dedi 99 maşine seniki mi? Meniki? Meniki? Ana sen 99 da ben 99. Ne maçta 99 olsa ben de 99 bulup kalamam. Anladığına Sen de söylüyorsun. sopremezsin mi ha? Biz seni çıkarırız bilmesin. Kimsin? Biz gayiler, misal. Ne demek çakırasın? Kamaz aydasan kamaz demekmiş. Avtobus aydasan avtobus demekmiş. Deviyatka, soğuğa deyip çıkarırız, daha ne deyip çıkarırız? Memle seni tayak desem çakşı görüyorsun. Ben seninle çıvık da adam var. Cem ne diyor odasın? Ne? 99 seneki mi? Oy meniki de oldun mu meniki? Ben ne kızamdaysın? Atın da ölmesen kanday çıkışın gerek. Kıraçtan ne diyorsun? Güreşten tonu odat, belki masaj dönümünü yitirirsin. Haktan mı? Cem ne gerek aç? Hem ne gerek? Ne gerek? 99 okşarsın uyusundan gerek. Maşineye üstüne koyuyorsun. Ya ben koy. Üstüne Ya öyle. Bir çırgaydın tüyünde durat. Kapçaydın üstüne kapçaydın. Çırgaydın tüyünü koysun degen var mı zakonda ya? Anan kayaka koysun Öyle de var mı? Kayaka koysun gerek. Kayaka koyuş gerek bilmeysin mi? Çok bilmedik yemiş. Istayanka degen bulut. Da. Garaj degen bulut, hastalıkta degen bulut. Ya öyle mi kadar koyunca? Benim de kapçayda balık da cüzdüm. Hem sen olmayınca şarkı var ıstayanka koyup. Anan kapçayda çöğün şimdi gerek mi? Anam ben seni götürüp geleyim. Cemil yıkılayım, oyun sen oyun maşını koltukta olayım, ne yıkılayım? Gözün bana çöntüğün özel var belki. Ançam ne olup gittim, haydi. Davay, ne kılasın? Hadi kışta verin de 500 sonuç taraf verin. Koy, hem Turat, ne olup gidelim? Pravile bustun. Ne diyor pravile? Düşerden bus ortasın, iyi mi? Ne olup? Yoktuğun düşerden busmasanlar bul be. Çok degin şu kapçayda can koy, söyle lan hani. Ben o sırayda olam, yoktuğun düşü kapçayda busmasanlar bul, sadakın gitti. Baleket mal kırayım. Ne oldu? Haydi. Davay, 500 sonuç taraf da lan. 500 saat kıştır verin. Bir yerde tutsam ne olur? Ne olur? Tokoyda gömülü kişi esan duruyor, buraya ortak gitsem ne olur? Korkulması ya. Ne olur? Tokayak durup yedip koşa maşinen büyük kasım ne olur? Ya sen şu maşinen geçsin, özüm düşünsün. Sen şu maşinen o için aldın bile. Baldarının nanına yap. Bir tiğinden öyle çoğultup, bitindi sıkıp kanıncalıp oturup aldın öyle koy. Anan o maşinen de buraya bu konuda sap geçsece, örttürüp gidip koşa koyup geçse yakışım söyleyeyim mi? Oynasun da, oynasun. Hatta dedim 5 kilometre yerden üstüne geldim sana oğlum he. Hocam, uşu, benim maşineme menden öptü böyle sen yuvatasın mı? Almenin adam kerçilik sapatı mı alın? Öyle. Şu 5 kilometre yerden antıp gelgen sapattı, öyle mi? Doktor gene, davay bana. Ne olursun, Almenin isim davay. 500 sonuçlar olsun. Aç çıktı var. Stayataka koşmuş, sanamtım ben. Çın, gelem. Tamrına balta çağıp koyun bana. Kimsin sen açalık ha? Gel oldu var. Açık işte. Nasıl görüyorsun kimi? Açık işte verdim adam kalkülatör demez. Kalkülatör böyle korkutat kal. Selam aleyküm. Hey ondan kalkülatör. Kardeş. Götürce. Deme artık elim. Ben bunu. Kardeş nasılsın mı? Hey. Kaç yaptı ki? Naçarlığın Abdülkerim. Alo. Ben gidip kalayım. Sen tur. Ben gidip kalayım. Sen bayıyla gidip kalpet bile gel. Ya hazır annem de bat gidip kalayım. Çok imgeç bu kaldı. Ya vardır. Alo. Da. Ben kıskan boydan gidip kalayım. Gidip kalayım. Sen canelle kıspet bile gel. Hazır annem de batırak kısıp batırak gidip kalayım. Alo. Süreç yok olsun. Bu cöntü de adam. Seninle Abdülkerim. O Abdülkerim. Ben gidip kalayım. Alo. Cöntü. Erkekçe var ya. Sen ait vaten. Buna.
Erkekçi bol ya. Turna. Oldu ya. Bari жақсы değil mi? Alo. Ya bir Satürn'ün varken gelip bak niye mi çakmadı da bayağı geçerdi de. Katından ba emmi. Turna mı? Da. Katından ba da orta. Turna oldu mu? Erkek bol ya. Söyleştire koyma etmeye mi? Bilmeye mi atın? Atın kim? Men ketip kaldı da koy. Ketip kaldı dep koy deydi. Bilmeye mi? Gittilerge okşaman ne meken özdürüyor? Ne öz söyleşme? Men jokmun. Jokmun deydi. Turat canımda böyle yok. Ne söylüyorsun? Da. Baba men mi? Жоқ мен күні тоқайда жүрген жоқпын мен. Жоқ, мен бұл жігіт маған мындай шекті көрінді да, дегенде поста тұрсам шындай шуып өтіп, тоқайды көстэй кеткенде мен жаңағы наша-паша соғып жүргендерден бе деп ойлап. Жоқ, андай деле емес, жақсы кіші екен, жақсы бола екен. Мына танышып екеуміз дос-дос, мына. Мына Башников атады. Ана, мына далаға тап-тап таяқ міне. Ой, дос. Жоқ соған. Менден башқалар да жүреді ғой. Иә. Неге? Мына. Мүйіз шықты ма? Тың, болды? Мүйіз шықты ма? Жоқ, байыне кетіп қалды. Не айта қалды? Байыне кетіп қалды едім ғой. Еркекше болмашты ма? Кетіп қалды едім ғой мен сені. Қайры звонт еді. Отан көрді. Қайры звонт еді. Ойыншық емес, бошо деп атады. 5 бала асқа қалады. Бошо деген жоқ, бошодың деп атады. Бошоны айтам, қой деме. Бақшы, сен кетпесең мен кет. Қайқа, тоқта, мен ала кет. Азы çoğu baramыз üstüne. Tamaşa деп baramыз. Abdülkerim'e baramız. Тоқта, қайқа мен. Кетті мені. Мен ала кетесің. Отан көрді. Тоқта, мына дағы проблемасы отасың сен. Sen soqtun mu? Oqum. Oqusam деген ошондо бир пунктунда тала түстө калгандарды алып кетиш керек ошол. Tala түскө сени ким алып келди өзү? Мен сага бор-мор бердим. Кайкайм. Анда 500 сомду келе. 500 сомду келе. Жанын кысматтан да жок, 500 сомдон да жок калама. Алып элейинби? Отан көрү нахалы, карасаң. Sen ağzın hiç kim emezsin sen. Sen barkındaki bu formanı çekip tapşır boldu. Başka forma yok da mende giyim, başka yok. Rast bolup dursun. Kayakam zvant etip alayınca yoktu. İşengenin var. İşengenin var mı? Yok, balama zvant eteyin gel bilespetmeyin alıp gettemem. Yokta önde balama gerektirmen de. Da talada ölüp kalmasın demedim sen. Daha jakşılık kılıp atam ne? Zvant etip alam, test çok oldu. Gelip alıp. Bayan etme, koy, kısıp getip kal. Alo. Akmatbek Bayka qandaysiz? Денсаулық жақсы ма? Мен, танымызбын. Сатағыш болуды. Ол жерде бір... Қайсы Ақматбек? Бисмиллахилlah жөн тұршы. Қайсы Ақматбек? Азыр Байка. Қайсы Ақматбек? Қайсылы? Жөн еле сен білмейсің. Сарсана болып әлі тұр. Біздің начальник емес пе? Жоқ, башқа. Бұл жерде бір балықшыңар бар екен, білесіз ғой. Мен кеттім. Бары бір жетеді, өкіметтің ұқыры ұзын. Кетті бір. Ақматбек Байке, айтайын деген бұл жерде бір мұртынан көпкен немеңіз бар екен де, осы беті қалың неме бар екен бір. Балықшылардың емесін істейін де, байланайын, рыбқоста. Осынды істейді екен, мына сайғылап атады. Қой. Болды ме? Жоқ деген немі қаттыңдан бай жөн тұрсам. Мына. Мына сайғылап атады. Тоқойды бұлғап бітті де бұлшы. Қой дейм, күніге өтеді постынданнан. Салғандары қыз келіндер. Тоқойдың барын бұлғап бүтөлкелер, бош бүтөлкелер. Консерваның қалайлары, резинкелер әр түрлі. Мен қойсам боласы, тоқой барымызды қылы қой десем, болмай, мына Абдыкеримге айттым, осыны айтып қойсам. Абдыкерим білесіз.
boşandı adam. Buna özüne vereyim. Ne? Ketip kaldı koçum. Ketip kaldı koç. Bugül atam mı? Bana şunday beti yok. Alo? Men o? Kaltip tanım aldınız. Jo, men tokağa gelmeli jönüne. Ötüp baratsam bir kayırmaksam jatıptır da. Anam bu mu ne deyip karma atsam öyle, bunu mu gerek var öyle? Jo, boyunca koyunuz şu. Uşu gane cumuştan ketip kalam. Alo. Tuuu yatam. Sen birinci başta. Sen birinci başta oldun. Sen birinci başta oldun. Sen birinci başta oldun be. Sen ne? 500 somdu ver bana. Kılıçımı ver, bozuk olup bitit bilin. Otorum görüldü, taladağını bir öykü 500 somdu. Ben hani alıp döne gıyratmak mısın? Hükümet güdüne tokmak mısın? Anam ne kılmaksın? Anın üstüne özüm 500 som koşup produkt alıp gelip çok iyi selerdi de böyle koy. O şetti aytsan öylesin bu. O şetti bile aytmadım bu tamaşalar. O tamaşandı senin. Vapşı çüstü yumorum yok demek gelsin sen. Buna, murdale kalle oğuz beter, cumuşu yok bol, oğuz kalle var. Kayakta kalle kaylanan, koca kayakta kalle. Hazır kalle kalmış mı? Kayakta kalle. Cumuşu yok kalle kalmış mı hazır? Sen burada taneli de otmuşsun. Murda tanle kalle kalmış. Ben balıkçı olsam, sen gayip olsan kayakta kalle Ya yok asma bile cerdi, paylaştırıveresin. Gayeminin balıkçının cumuşu, funksiyası, o pokşu şey. Ne oğlum okşu? O pokşu, sen estetsen bana balıkçılar su akı batat. O? Sizler ceginde turasınlar, bir tedin geçikeyi tayak karma, hep keseriyor. Üstelik yolda maşina akı batat tanıvere. Tayak karma verdiler, geçikeyi üstelik turamız. Oksuz. Siler degen insavunlar yok. Biz degen öz erkiminen balıkta düşkönün alam. Düşmese yok ben albay. Kantı orası. Cemberip kursağın toyguzu olam. Zato, biz. Sen ne kılasın? Sen patiratıyla karımı atmaysın mı? Zato biz karmağın nemenin, karmağın şopurun çöntüğünün içine alıp kayra koyuverip iyi batmayız. Dana tuttum, mıkatı, kankur silersinler. Yemine oğlum. Siler karmağanla çekten cep almatmayızlar be. Elestem mi siler şopurlarda cep atkanmışlar. Dana cırt kıtsılarsın. Kim cırt kızsa kayı? Men degen mında karmap durup eğer kavay çavak düşüp kalsa boğurup kayra suğa koyuveriverem. Sen Ben babçı çavak karmamayım ben. Ben canan kurup milanın karmayım deyip buna. Seni karma var benim ne olup oturam. Bari bir okşoş he. Neyse okşoş, neyse. Okşoş, misal için sizler çoğun suğa kişineke ağın sular koşmadan yerden sizlerge köp düşebilir mi? Oo. Sizlerle çoğun göçölörge kişineke periyodluk koşmadan yerden köp düşer. Sizlerge kurgovoylardan köp düşebilir sana. Ama bizke, sizlerge sana aylan bakkan yerlerden düşer. Hop okşoş he. Sinirli okşoş eken bize. Bu balıkçılarının kayılır. Kallege olur. Ben niye bitsin be? Buna, yem o koş biter. Yemin lan sen. Men seninkini zvant eteyim, sen meninkini zvant et. Büttü. Hani mene. Tamaşa kıldık dedik. Abol boso. Çınıyla, biz sizler oyuncuk pusuda koşup ne kalırız? Anda biz de bılcıyız, sasıyız sonra. Ne kılsasın? Çok koyuyoruz, bu tayaklarda Kuday Teala bizge beker verdi böyle. Çok koyuyoruz, salardım bunu kıldım ne? Alacatavuz. Doğru etasın. Kırgız ilgeritten tayak bilen birindirin çokuşu mu o kattılar? Birinci mında yalan düşündürüm aytalı. Bol boso, öko işten getibilen öko kap kalamaz. Senin açalığın bulun sen bilesin. Merkim ben bilem. Öyle. Çok koyuyoruz. Sen tayak bilen çukur ne? Çukur bilen. Ya sen saat 8'te geldin mi? Buna tost balodun. Kayakta yürüyorsun. Ya kaç yürüyorsun sen? Çöpür geçipmegen günün bolavayla nay. Kıykırmagan günün bola mı ya? Uyatta, günü gele kıykırasın. Sen geçipme ben kıykırmayım. Geçirim, ne geçipeyim? Ne geçiyorsun? Geçirim, nemis bilem sana. Geçipeyde vat kişinin bari nemis kılmayım hadi. Ya sen o şu açayın emne kılıvattın değil mi? Emne kılıvattın şu Ay atçot jasıvattım, atçotundu. Açot jasıvattın. Sen okup berçi atçottum, ben jasattım esmim. Jasıvattım, taң atqı suqtabay. Eşek sekirmeye oynavatkan jokmum ben. Atçot jasıvattım. Emi jastın mı? Jastım. Taң atqıça jastım. Girip bu gözümdü kalkmay. O yaşı 1-2 saatte jasıp koşa varamaldım. 1-2 saat.
2 saat, 3 saat tarang okuysun jasıp bergende mene. Onun gayrı 2 saatta jastaydı kişini gelip. Men özüm bilen kaç saat okurum doktor. Men de özüm bilen kaç saatta jasarımdı. Sen özüң de bilmesin, bana men bilem seni. Sen bileringdi men de bilem. Davay bildirme oku. Ha 1-2 gün murda aytıp koysan bolat bile. Hey, uruşpay talashpayla. Aldına aytayın, hey güvenler, atçoptu jasıp koy desang men tatına kaygıl jasıp koyatlam. Jogor jaktan çoңdor keletat, komissiya keletat jasıp koy desang. O 1 yıldık emas, 10 yıldık atçoptu bir tündün içinde jasıp çıktap kişini kıynaysın. Bolat bile 1-2 gün murda aytıp koysan. Bolat bile da tora. Oy mağa geçin ızvat et odat gelebizdim. Bayağın ızvat etken men dele var emas bile. Senin neni bilesin be. Senin neni bilesin. Çıkmagandan ösü jasat eken dese gelip alıp tuşlayın. Vay emnem ne bol orada gerek degensi bana. Aynen jastın mı da batam. O jastım. Jaspay kalsın öyle. Kaçanla jaspay kalsın. Jaza usta. Bismillah kuş. Irmaya, çırmaya. Her türlü kıynaysın ko çirkin. Her türlü. Nemiste kıynaysın kişini. Jastık. 2 variantta jastım. Ay bir variantta jaspaysın. Maylanıp göteyimi vakti getirmeyi ya. 2 variantta jastım. Kayçay. Biröö jakpay kalsa biröönü bere kalayın dep. Sırыңды bilem da. Eme? Toy sırыңızdı. Kayakta kaldı mı? Taң atqıça qatın balamды uqtatkan жоқпын. At çottun asabını. Oylanayım. Katın balan tiyeşesin ne bu жерде ya? At çot jasıp atıştı. Senin katının menen balan at çot jasabı. Ya. Men okup bersem alar jasıp atsa bolobу? Bola toku. Maga sekretarша dayındap berip koysun. Kayakta kaldın mı? Deputat berek. Birinci baraqda kayakta kaldı. Öçö şıkansıp bunu kudak. Жоқ. Ay nomuru koy bolat kişidey bolat. Birinci elçisi baraqtар kaldı. Osa nomuru menen koşa joqotup atam jantipçi. Nomuru koyup koygan delende barak жоғолуп кетсе, nomuru kalıp kalmak bile. Nomuru degen barakta da mına boyakta жүрөт. Temselep. Оң турганда мени тетирик кылып ийипмин. Жолда жасқан баран кебитесиң карачы. Кемпирдин көйнөгүнө кылып буруштурбай бир түздүгүрөк барак жазсаң болбойбу я. Түз барактын баарын арыз жазып атты көтсөңүнө кылай. Эми жакшылап ук. Түшүнбөй каласың. Эмеге түшүнбөй калдың? Билбейм, эртең менен туруп окусам өзүм түшүнбөй калдым. Так. Мындай. Üstümüzdeki жылы биздин область боюнча ар бир тармактагы кирешенин өсүшү, ошол эле чарбалардын дам продукцияларынын кем карыштарынын жетишкендиктери менен жашырып жаап жаткандай. Ставелди эмгек акынын жогору жаккан табигый өсүшүнө караганда былтыркы жылдын эң мыкты иштерман эмгек коллективдеринде баардык тармак боюнча кайталангыс эгемендик катаалчылыктарга карабай, ош кийиши жокөнүмөсү өрчүп, доорубуздагы илим билимибиздин техникабыздын өсүшүнө күйүүчү майдын тартыштыгы сыяктуу жеке адамдардын ички жана сырткы күнүмдүк жашоо аракеттерин финансылык, физикалык, экономикалык, саясий түшүнүштөр менен салыштырганда ар бир адам баласы өзүнө тиешелүү жеке менчик иш-кыймылдарын пайдалануунун ордуна учук ыйырсыз мекенибиздин баш аягына каттап турчу транспортторубуздун эскилиги жетсе дагы учурдун талабына ылайык элдин ал акыбалы абдан жакшы экендигин, өрт коопсуздугуна карата орнотулган суу чарба министрлигинин астында кеңири талкуу жүрүп жатат дептирмин. Вот так. Деп коет экен дейт. Sen at çota kodasın? Ya. At çota kodasın mı da ben seni? Doğru, at çota namaz okudum. O minanda. Bu doğru. Bana sen aldı at çottu. Ütür toçkasını getirip okudum. Ütür toçkası menle okutmayın. Okutkan men düşünmey atkan özünden gayrı günöylü men. Ayttım jakşılap ok. Düşünmey kalasın dedim, to'g'rimi? Sen men sözümü düşünmey kalmatam dep atsam ya. Tak, dальше. 1916 balдар bakçasından mekteplerge avtobuslar жүрmey kaldı. Ya, 16 yıl ürkün balдар. Ya, ürkün jastın balдар. O kim 16 yılda batak ukpaysın mı? Ne durdasın? Ha, 1916 yıl emes. Emne lan? Nomur 1916 balдар bakçası jönünde söz bolup atat bu ayakta. Ya aylanıp keteyim, üstün oblustanda nomurlu balдар bakça yok dedi. Yok bolsa kim koy? Emne? Komissiya oşonça bala bakçası var eкен деп ойлоп калсын деп атам. Комиссия билет алдыгына. Билбейт. Ичип жегенде башканы билчү эле, билбейт. Билет деп атам. Билсе солуп отур бир деп коян да. Магдым. Номер биринчи деп атам. Гыйраттың. Бирде бала бакчабыз жок керек болсо. Ага.
Номер 1 балдар бакчасынан мектептерге автобустар жүрбөй калып, көпүрөлөрдү кечиксек да бүтүрүп пайдаланууга келер кишилер беребиз деп убада берген борбордоштурулган китепканаларга колубуздун келишинче жардамдарыбызды аябай жогорку жактан шарт түзүп берүү үчүн айыл өкмөттөрүнөн суранып жана катуу талап кылып жатабыз. Бюджеттеги башка жакка кетүүчү тетиктерди ремонттоо үчүн калкыбызга керектүү приватташтырылган практикалык дарыгерлердин физикалык закондоруна карама каршы кат заманда күндөгөн салык инспекциясынын өндүрүмдүүлүктөрүн эсеп-чотко албай калган күндөр алиде болсо өтүп жатат. Кара кылдык ак жарган табигаттын мыйзамга Болду, токтот! Эмне болуп атасың? Эмне болуп атасың? Жорка ясына жасылып турат. Эмне болуп атасың? Өтүп жатат деп жазып турма керек экен. Доктор чакырайынбы? Эмнеге? Эмне болуп атасың? Эмне болуп атам? Оны карачы. Тартканда дагы. Мен ооруп калдым, я. Мен дагы мени карап коеюн ооруп атам. Мен кетейин алдагында жазып турсаң, өтүп жатат деп жазып турсаң. Өтүп жасам. Эмне өтүп жатат? Жазылып турат, эмне өтүп жаткан? Оку. Окубадым. Так оку. Күндөр өтүп жатат деп атат. Күндөр өтө берет. Эмне болгон күндөр өтүп жатат? Адагы жазылым. Окучай. Эсеп чотко албай калган күндөр өтүп жатат деп. Эмне болгон эсеп чотко албай калган күндөр өтүп жатат? Окуйгун, бул кайра артык окутат турбайбы кишини? Кат заманда күндөгөн салык инспекциясынын өндүрүмдүүлүктөрүн эсеп-чотко албай калган күндөр алиде болсо өтүп жатат деп турат кыргызча. Тантыба мага. Келип алып тезелеп келип алып, химиялык закон, физикалык закон деп коет. Алып кетейин, ушундай да чот болобу, жанагы, я. Окшадагы 16 окчай. Окшуду 16 эмне деп жазган? Окуп түшүн. Мына 16-жылды жыл менен балдар бакчаны. Оку, 1916 оку. Окуну беркелчи өкөрүлүп окуйлу. Оку. Мында чоң окуйлучу мында. Болуп тур. Оку. 1916 балдар бакчасынан. Такты кой, кайталачы эмне дедим. Так деп коет. 1916 балдар бакчасынан. Молодец, отур 5. Эмне? Билет турбайсың, түшүнөт турбайсың. Эмнеге түшүнбөйм? Я. Дальше окуйбуз так. Дальше. Мектептерге автобустар жүрбөй калып, кайталачы. Мектептерге автобустар жүрбөй калып. Азамат. Атаңды баш азамат. Эмне? Яйланып кетейин. Эми ушу бала бакчадан барып мектепке автобус жүрөбү. Яйланайын, алдагы эмне жазыш окуй. Я. Ошону айтам да. Жо эмне алдагы эмне? Я. Балдар бакчасы менен мектептерге ушундай болуш керек. Анан ошентип жазбайсыңбы? Анан ошентип окуп койдум ана. Бөөдөй катан төдөй кылып еттим ана. Ошондо мындай болуп калат. 1916 балдар бакчасы менен мектептерге автобустар жүрбөй калып, көпүрөлөрдү кечиксек деп бүтүрүп, пайдаланууга келелки жылы беребиз деп убада берген борбордоштурулган китепкана. Окуй. Садаган кетип калайын. Эми карап ал. Эми китепканачы көпүрөңдөй айланайын. Болдучам кыйкырып атса, оңдо-соңдоп атканды каяктан билем мен. Азыркы заманда кимди эмне кылып атат деп айтыштылар кийин. Жо ушуну жаздым. Мен китепканачы билем. Жо ушуну деп атам. Мына экинчи вариантын окуган атам. Болдучу кыйкырбай. Бир вариантты кыйлата албайсың, экинчи вариант жасасың. Ушундайыңды билип эки вариантта жаздым да. Качан эле биздин биринчи вариант өтүп кетчү эле. Мен муну дем албай окуш керек. Эмнеге? Ошондой жазылганда. Ондай. Эми оосуңду кышаңдатып атасың. Массаж кылып атам. Жаңылбай окуйм. Так, мындай. Республикасының қай тарабындағы иқан шаруалардың кейбір көзге көрініп жатқан ача жаман емес темшіл адамдардың тағы ортасында келісімдерде ой бөлісіп келе жатқан әрбір намыс бар адамдар өздерін келіп қарабас жонда ойланып отырын қажет жүгімен қыса шақпалда қалған атып жұттың бұл кекітекшілердің башалама сөздерін айтуын ордағы қайдағы сайда ешкім қарабан жек көрді мадайда өкілер арқылы қоғамды көз қарашта қоғамыз жоқ ұйымдардың мектебіне дәл келіспеген ұшырда қайбір адам баласы күшіне кірмеген оқиғалар сияқты тұрмыста көп кісіде тұрған өтелер айып қарғасалы оқиғалар жүріп жатқанына қарабай Россия кинотеатрының астындағы қуыт компаниясының игілікті жүріп жатысы өлкедегі асыл тұқымды товарлардың қайда жетіп кеткені жалпы қалай халыққа зиян тигізген алдыңғы қатардағы сатушылар мен алушылардың кеңпейілдіктерінен келіп шыққан сыртқы атақтардың тыйым қарғасы болған отшар атқарушылардың қара конкурс өтіп жатады. Мына үш жерге келгенде бір точка қойып тұрмын, көрдіңіз? Вот так. Комиссия таңғалып жатсына таңғыр. Ұзақ сөйлем екен деп. 100 граммдан беріп тұрып бадыратқанда мез айланып қалсын еді. Bir барақа bir точка. Точканы қайда қоротып отырмай ана. Бадыратқан автомат. Тәтігі не дейсің? Нарқыметпен. Яйланып кетейін, я. Не деп? Не дейді яйланып кетейін? Россия кинотеатрының ішіне кіргісіп алып, қуыт компаниясы өткіріп атар. Алдағым не қоп? Анығанты болып қалды ғой. Не қоқпай мен? Я.
Асабадан көчүргөм. Emine sen asabadan götürürsün. Sen эми өзүң айтпадың, азыркы турмушта отчетко чагылдырып жаз деп эдиң. Ova çağıldır dedi. Анан кесиптери чагылдырып атпайбы? Асабадан көчүрдүм, рухтан көчүрдүм, маданияттан көчүрдүм. Пайшамбысын таппай койдум, андан да көчүрдүм. Aşağı sen bana süratini tartıp yapacaksın. Тарткам колаш кылып, сиздин сүрөттү таппай койбодум. Ne anlatın ben sürat? Башын кесип чаптап койгон. Koza tanışandı. Чаптабайм. Мына, эми биягын үчүр точкасы менен окуса болот да, мына. Тоют жана тоют деген дефис менен. Ay emine toy. Emine balgam toy. Ay emine toy. Итке берген той. Эмне үрүп калгансың бүгүн, ама? Ya emine toy. Малга берген тоют, эмне тоют эле? Men bile malga beregen toyut. Abira kadar eski Kur'an bolup atpay baldığına geteyin ay. Brejnev'tin sorunda Kur'an bolup atpay. 10 жылдан бери отчетты жаз дедим да. Ne jaz dedin? Анан Брежневде жазылат да. Укчу аягына чейин түшүнчү жакпаса анан айтчы, эмне деген сонун сөздөр, карачы, тоют деп атат. Тоют деп. Жана дагы тоют деп атат. Sen tamak da atmazsın tamşan. Тамак менен тоюттун не айырмасы бар, мына. Тоют деген дефис менен дейт, түшүнчү жерине. Деген дефис менен. Алга карай деп атат, артка эмес, алга карай. Илимий прогресстик өнүгүүнүн негизинде деп атат. Улуу жол башчыларыбыздын бизге алдын ала айтып кеткен кеп кеңештерин азыркы биздин кээ бир ашопка кылман жетекчилерибиз кайрадан оңдоп түзөп карап чыгышып, тойчусу эле жашаса болоорун аныкташып, Кубатбектин Муздактуу балдар деген китебин кайра окуп түшүнүшпөгөн сыңары Асабадагы Жаныбектин чокчолоюндай чокчоюп отуруп алышып, ишти алга карай сүрөп, ликвидация Бишкекского стекольного завода продает оптом хрусталь и керамическое изделие. Ya lan kütüğün aldığım ne olsun? Үйдө вечерний Бишкекте бар болчу. Emine kim olsa? Таңдын Озурайдын баласы. Түндө кичине тук этип ала коеюн десем, балам көчүрүп жаз болду. Onun balası jasat, katını jasat atsattı. Алдың эле кетейин, ошонун эле колу. Кара эле жаны. Katının kolunda tavuk çalınmaz mı? Аныкы жаман эле. Sen şu jaskan. Жаманбы? Yaldığına geteyin uşumu da tam jaskanım. Мындан ашкан отчет таппайсың? Meni aldığı atçot bu Азыр iş. элдин баарынын отчету ушундай. Eştesi düşüngen жоқ bunu aldığı atçottun. Мугдары, бул түшүнгүсү келип, түшүнбөй эле кой. Ким кыйнап атат түшүн деп? Hemen düşünmeyin. Түшүнбөй эле кой, окуп берип кой, болот ошо. Түшүнүп эмне кыласың? Ансы деле түшүнүгүң жок. Ne desin? Жо түшүнбөй эле кой, окуп берип кой, болот ошо. Oldu men düşünmeyle okup verip koyuyor ne? Жоғары жақтан келген комиссия түшінбей қалмай болды. Ошо комиссия түшүнбөй калсын деп бир барака бир точка коюп атам билсең. Ошолорго түшүндүрбөй бат-бат окуп кетпесең, түшүнүп калса айлап жылдап касып жатып алышат. Ким багат аларды? Oldu. Men түшүнбейин, комиссия түшүнбесин. А бабы ел түшүнбей қалмай ма? Келтейин ай, бабы ел. Эл ансы деле түшүнбөйт. Ел эмнеге түшүнбейт? Түшүнбөйт, түшүндүрүп атасыңарбы? Элдин ичинде менде бармы? Түшүнбөйбүз. Жок, эмнен түшүнбей атасыңар силер? Түшүнбөй эле жашап атабыз. Түшүнбөй эле жашап атабыз, кимди ким көрдү бир жыбайттан баштап эле биле жашап атабыз. Эмнени түшүндүрүп атасыңар? Жок, айт мындай, эмнен түшүнбей атасың? Түшүнбөй эле жашап атабыз. Эмнени түшүндүрүп? Бирөөңөр келесиңер, мамдай болот. Мамдай жашакыла деп, баарыбызды бир жакта каратып коесуңар, аякты карап жашакыла деп. Кичине болуп баарыбыз боякта карап жашап калабыз. Эртеси да бирөөңөр келип болбой калды, боякта карап, да бирөөңөр биякта карап. Эртеси да бирөөңөр тиякта карап, каякта карайбыз? Кимдер кишилип жашайбыз? Кана, айтчы. Так сұршай бері қыда. Ол сен қашан оңаласың да қалдығы сенің бір зирағына түсетін қашан оңалады, айтшы шыны маған. Биздин очерет силерден кийин барып. Емне очерет? Очерет? Жо, емне очерет? Билбей калат деле, очерет кадимки эле. Айт, емне очерет екен? Бар жоктун баарына очерет силердики. Жада калса устукан алсаңар да очерет силердики. Анан оңоло келгенде эле очерет биздики болуп калабы. Оңолгула, пожалуйста, анан биз оңолобуз. Ким оңалыш керек? Силер, Силерің ким? Ат. жетекчилер. Кайсы жетекчилер? Мисалы жогору жак оңолупса, сен оңолотсуң. Жогору жак сени момтуп сыктса, оңолосуң. Сен оңолсоң, мен оңолом. Сыга элек деле. Мага эмне жаман, мен бир кичинекей кишимин да. Сен оңолгонуңду көрүп эле мен өсүм эле бер жакта оңолуп калам мен. Мен оңолсом атчоттор оңолот, болбосо ушундай атчоттор менен ким оңолот анан? Жарабай талдак чот. Жүрө беребиз баш аягы болуп. Айда сондурайт, болгону.
Alo? Koydu gayra. Ben şunday adat tağып alıştı, ilgeri telefon koyup koygundan uyalışçılı, azı söylele basıp koydum öyle. Böyle iştep atkan kişidey ol böyle. Alo? Ne kadar çıdağım? Zaman şu konuştu da şu telefonda. Canım şu devre uğuptu bile. Alo. Opay, uğurlaydı. Hay. Alo, devre kayra koyup koysattı şu. Uğurlaydı. Uğurlatasın he. Canını cebe desin de olmay. Opay, uğurlayın. Alo. Anam çalavası var onun. Güvenderirken de. Aldap koydum. Zaman görüştü. Asıl kıyık bari şu. Zaman açık göz bolup kettik koçurgun. Cada kalsa assalamu aleykum desin de alımsın baydı da zaman kara şu. İndeki as dedensin. Götü salamu aleykum deş gerek de bunlarda. Tamaşalıp birbirine götü salamu aleykum desem ay jakşı görüp bitimiler. Salamdan öyle götü salamu aleykum algısı gerek de. Bara biri deşiptim. Bu korrupsiya bolup bitti koşu. Dünyanın barın Kırgızlar korrupsiyoner kıldık. Bizden çıkan sözleri de olsa tetikler. Para vergiçe para ver degen söz var mı işte şu? Bara biri deşip. Parasız bir de işin mutbaydı hazır. Paranı versen anda para ver degeni değil mi? Para. Olmasa ere de bile dursun. Hazır bir bilgili kişilerge bir çalıp göreyik. Bulardan da miyisin çakış gerek de şu. Nervin oynaş gerek. Bizdekinle bunlar oynayıverirse. Alo. Assalamu aleykum. Kandaysız payke? Aleykümselam. Bugün oldu ben. Oy men öz kıstılığının ismi olam. Kaysinin bozdum. Oy Cungal'dan geldim. Öz kıstılığının ismi olam payke. Cungalan gelemelet de görünmün vardı. Kaskeri gene bilemem. Sen kimsin? Payke konuşmayla hemen salamdaşmış. Ben Darmanlı'yla söylüyotam bu payke. Muhtaç bolup kalıp çalıyotam sisti payke mekendem. Yemimin dayı cülük öcü öpekinde alıpsın mı yatasın mı? Ne olup kalkan? Nasıl derine kısacağım? Айтпайсың mı? Kim bolasın sen? Oy men inin ismi olam, inilerin ismi olam. Atalasın. Yemininde lat oldu da. Kalmambettin balasımın. Kaysı Kalmambettin? Kadımkile Kalmambet. Pay doktorum. Ayta vereyim. Yine olup gitti. Atın kim? Atım Cusup. Yine oldu. Sana vereyim. Oy imne bolçile sizke, bizler imnege gelçile. Bilemez seni niye gelgendi. Kasap olsa kışında isteytin etmem hiç. Kış gelin geçince eşekte kalapçı koşup. Cürosu var. Uçuk var. Ana kışında gelgende de kasap olsa da karşakanda istep. Kalasın da bana kal. O soğuk bol olsa ne kılav sana? Soğuk bol otpay, sizke dayanı otpay bu. Dayanan kişilerdi görüp otam ben. Tigi jaldıraşıp görüngen var. Tigi o anda gömür surap gelip açtı sana. Kıstaldan öyle tişipçe. Anan gelip ona gayra su koyursip uyanmay. Allah. O adam. Oy emi üşüvelemiş bu silah usta çakamış bu. Yemin ayak dişte böyle bakalım bilesin de. Sizke dayanıp jürüp. Dayanganın ne alayım ben? Bana çekilen bana tatlı olmadı. O sonunda sırvay mı? Sarvay ikinci bana. Buna kış bolmaydı da atıp buna. Kıştı görüp adamız. Allah. Evet, koydu. Şimdi. Kimge çalsın da? Oğa çalıp görünç. Alo. Assalamu aleykum. Aleykümselam. Alo. Aleykümselam. Kim bol? Alo, oğul bayattat. Alo. Uğatan. Koymamız trubkanı. Alo, men. Siz kim bolasiz? Men Koylubay. Qaysi Koylubay? O sizin tuğanınız
tanımaysiz beni var bir. Ömür boyuyla bir yakta жүрсөңүз tanımaysiz da ayılga köp barmasanız. Айылдан келдиңиз бе? Жамандык жакшылыкты эле көрүп калабыз төрдө жүргөнүбүздөн, ойдон көрбөйсүз да бизди. Iya. Айылдан келдиңиз бе? Ооба, сизге келгем атайын. Жөн жайы? Абаадай керек болуп атасыз да, ушу жардамыңыз керек болуп атат. Айта бериңиз. Акчадан муктаж болуп атабыз да ушу. Кечирип коюңуз мекендеш. Мен эч кимге акча берем деп ишарат эткен эмесмин. Ay mekendеш дебейле мына нормально эле сүйлөчү мындайла. Саясий тилге жок эле мындайла нормально. Сиз кечирип коюңуз. Биз керек болсун көрүнгөндүн пенсиясын жатып алып доологандарды каяктан табабыз деп мейис чыгып атат бияктан. Качып кетип пенсия сурап атасыз бизден. Биз ошо менен абак болуп аткан сиз биздин убактыбызды албаңыз, чалбаңыз экичи. Кимге чаламан? Снайдык bir байка бар эле ошого чалайынчы да аналап туруп. Алло. Алло. Мамат Алибеке кандайсыз? Жакшы. Жакшымы? Денсаулык жакшымы? Жакшы. Мен иниңизмин, айылдан келдим. Ким? Кайсы? Сиздин мындай аталаш иниңиз болом. Мени тааныбайсыз сиз. Ким? Мен сизди тааныйм. Атыңыз ким болот? Султан Алиевтерден болобуз, Султан Алиевтен. Султан Алиевтен? Кайсы Султан Алиевтен? Султан Алычы? Кайсым ай. Кайсы Султан Алиев? Ким? Өз атын ким деги? Багы Каролчу Султан Алычы, Каролчу. Ошонун баласы болом да? Кайсы баласы болосуз? Кичүү баласынын улуу баласы болом да мындай. Окуйгун ой. Небересимин дебейсиң анан? Ошо небересим, мен баласымын да. Чоң атанын колунда өспөдүм. Анан мен неберелерди тааныбай калдым. Ким баласысың дегенде Султанланын деп эле жүрөм анан. Кандайсыз, денсаулык жакшыбы? Атайын сизге келип 5 күндөн бери вокзалда тоңуп өлүп калайын дедим. Окуй, же адресиңизди таппайм, же телефонуңузду таппайм, ар кимден сураштырып отуруп араң таптым да сизди. Жайчылык байланайын. Жайчылык болсо келмек белем ушу кыштын кыраачылдесинде. Кош, Мукташтык менен келип атам ушу. Акча табалык деп мындай келдим эле бир акча иштеп таба калсакпы деп. Энди тиги акчаны Бишкекте агып атыптыр бар бери. Агып атпаса каяктан байып атасыңар анан силер? Элдин баары эле Бишкекке келип байып эле там салып атышпайбы? Айылдыктарды карашпай эле барган сайын кычырашып элетим эле. Арги өзүң рызкысын көрүп атат дем айыл. Эми ошо рызкыдан биз деле курга албайлык деп келдик да. Ой, иним чоо жайыңды айтчы, деги эмне себептен келдиң эле айынан? Ой, атайын ошо сизге келген бир жумуш таап берсин деп бир жакшыраак мындай бир контордо отургандай бир нормальный айлыгы бар жумуш. Көчөдөн кар көрөп жүрмөк белем мен. Окуйгун. Сиз агам болсоңуз. Окуй. Ой, азыр деген өзүң угуп атпайсың байланайын. Кыскартуу деп жаңы жылдан кийин бюджеттин татышына өстүп көп нерсени бар кыскарткан атканда каяктасак ачы. Ошо кыскарткандардын ордун албайсызбы мени? Бирөөнү ашыкча кыскартсаңыз орун бошоп калат да. Бирөөнү ашыкча кыскартып, "Опей" деп туруп бирөө бар экен деп кайра мени алып албайсыз. Iya. Alo, ugotam ayta beri. Ugota? Emne aytчы айланайын, эмне болду? Эмне маселе? Ой, ушу үйүңүзгө барайын дедим. Адресиңизди айтып коюңузчу. Ушуп калган иштин баарын үйдөн сүйлөшөлүчү шашпайбы? Телефондон сүйлөшөп. Эми сен үйдү таппайсың эми айланайын. Табам мен, коюн жатагына чейин табам Бишкекти. Чимишсем да табам тим эле. Айырбат, эми азыр эми биз өңгөн үйүн таппасам да сиздикин табам мен. Эми биз эми азыр бир жакка кеткен. Вокзалга жаткыч үйүңүзгө жатайык дедим эле мен. Жо, иним үйгө деле батасың дечи, бирок эми азыр биз үйдөн кетип атпайбыз бир жакка. Тоят. Анда эртең деле барайын, бир күн чыдап турайын эми. Эртең? Окуй. Эртең азыр мен жеңиңден сурайынчы. Жаркын, эртең биз каякта болобуз? Конок. Окуй, эртең биз жака өкүл ата шайлар, ошо жака бардабыз биз эртең. Да ошобойт экенбиз. Анда бүрсү күнү деле бар. Бүрсү күнү? Ишкилип силер бошобойт токсосуңар, мен бара берейинчи бүгүн эле. Ачкычты таштап, кирпичтин алдына бастырып кеткеле мен кирип отура турам. Тийме эмес дегеңерге. Айланайын, иним азыр кишиге ишенген заман байланайын. Сен каякта билем сен кандай жигит экениң? Сен өзүң батасың дечи анан. Үйүңүзгө киргизгиңиз келбей атат. Ошентип айтып барайынбы? Жок, эми сен батасың дечи айланайын, эми өзүң канча? Сен өзүң элесиң. Жок, келейинби, барайынбы деги. Жок, иним
Qanday desem hem. Menem azır ketip atpay menim. O batılı varam ketkiçe kiçineli güt otursanız. Oy qoquyun biz уже çıkıp almadık koymayayım ne alaz emi. Koyu durgular mı gücünü baykamı? Tuğalım gelip kaldırdım. Kiçineli bağdalan geçirek parbayız bu konu. Bu emi biz de bir жаққа konup Yok geleyim mi gelmeyeyim mi? Ha inim hem başka gündele jol kalçı emi. Oy barayınçı. Emi giysin gelçi emi. Rahmat bayka baram hazır jetip baram. Biroq bayka biz men jalgız emasmın. Ya Men jalgız emas elim. kim var canından? Төртөөбүзбүз. Törtü? Ayalım, balam, kızım çoğu gelgemiz. Ya lan düslerse bir kola idi be. Yok, çoğulup akça tavalıkta otpayız. Koygun o yemay törtöngdele batmaksın inim bunday. Azren biz üydü betip de koçoga çıkıp almadık bile mi? Neste kesin korotpay başçılarından beri uykalap şu beri dediler, şunu veri bile gitmek ile özünüz sen. Ya. Vatangdın ozgundur ayın sana. Bayağı şunu aytpayсың bana. Kayakta turasың ana niye? Aytçı. Kanday anan özün den soğukların jakşı mı? Alo. Aylanayın. Alo. Uğuata mi? Uğulbay atat. Alo. Ado. Hey inim ay. Bunday. Alo. Antayna çıkan yerge turça aylanan ay. Gelmişsin çıkpay kalat kırayısın. Arrak bunday bir çeke bassan ay. Arvas bir bassan çıkıp Alo. kalat. Alo. Ben avtovokzalda turam. Avtovokzalda? Ha taң ozurayım ben. Sizden men tappaysız bari. Yok, şoförümde bir жаққа ketip kaldı. Ya. Sen avtovokzalda turup turbaysın, men sen sekundtele jetip baramazsın. Tappaysız bari bayka. Oy qoqugin oy, men qat tapaylan. Çaktan geçip de kalası sanan. Yok, geçiş jatasına ozurayın hem alar düşündürüp qoyasın bir жақта. Aydan inim gelip kaldı, aytabız demin. Sağ son inim gelip olsa taң ozurayın. Avtovokzalda mı? Sen Sultanbek Baykay'ın balдар ayaba жақсы көршімді мен. Жақсы ola turasın, orşondan şekeredin bile orşun gerek sen. Oğlum sen ben düşüp ettim ayaba. Bana hazır ben sen sekundtele var. Sana gözüm çıkan makul mu sen çıkıp oraya ol böyle. Şundan bir kaçalım de. O şuna. Niye hazır bana? O Kudaya. Alo. Da. Vay. Yine kanday elinayın. De sol çarşı. Ben gelmedim. Kayağındasın kana. Görünçü. Yüzden gelip kaldınız. Vay geldim. Telefon koyulukta gelesiniz ya. O yaşa can vokzalın tekereginde yaşayayım da elinayın. Ha kamoktun yanında duram. Gök kamoktun yanında. Gök kamok? O. Bunda görürsen bunda kol başın götürçüydü ben. Mına. Kudaya. Hey ben görme etmem ama. Sistem ettiğinizce. Vay buna ben götürüp latam. İkize kaya var mintiniz. Vay ben buna maçtan canla çıkıp onlar böyle karavatam buna. Hey bana tumağımı götürüp atam. Karasın bana tumak. Ben tumak taraf koç. Görüngen yoksuz. Vay kokuyun vay sen kayağındasın. Siz kaysı vokzaldasız? Vay can vokzal görmedin mi? Vay kokuyun men eski vokzaldamın da. Vay atan. Gönüllü her gün gelip tumak ıstı bulgayı veresin be. Kokuyun. Ben bari gülü atat koy bölümde gülü atat. Ben estikmez az ben eski vokzal. Sem sekundtele jetem. 10 minutimi uçukkan ile oydan baram. Tura makul olasın. Sem sekundtele var kula benim. Tura. Alo. Da kim bu? Vay men tigi Bayken janağı izlep atmadın mı sen özün? Hayır Bayken. Geldim. Yemine tigi çalatmadın. Sen çalattın mı beni usul nomur bilen? Kimge? Vay maga çalatmadın mı beni? Saat tigi kuldan. Siz mi? Ye oşanda. Siz geldiniz mi? Geldim. Gök kamoktun yanında duram. Kaç yerdesin? Çağaç içinde olsun. Gök kamokta mı? Gök kamokta. Vay şu kamoktun yanında duram. Çağaç içinde olsun. Golem. Vay sırtında duram sırtında. Sırtında kaç kim kana? Vay görecek buna ben tumak götürüyorum. Karaçı mı? Tumaktay. Tumak gördün mü o tumaktı? Tumak götürgen kişi çok olacakta. Evet tamam. Kayağındasın. Vay. Topçulaydınız, kayaka var mı aldınız dağı? Vay canağı eski vokzalga vardı. Bişkek Cibek yolundaky hiç bilesin da. O avtovokzalga mı? Baba? Vay temir yol vokzalda durasınız. Temir yol. Vay Ya. ana uşan tübül aytpaytmam. Ne eleme atыңыз? Estikemez. Az zavatın ortasında var kolamaz. Sem sekundtele hazır. Temir yol vokzalında turup turasın yem. Temir yol vokzal. O andan ayın sazımdan tabiramaz. Vokzal demedim ben. Alo. Da. Vay inim. Geldim ya kayna. Kayarındasın. Can aytam dep utkalım. Siz temir yol vokzalga vardınız mı? Baba. Vokzal emesti. Can aytam dep adası aytam. Stansiya. Stansiya? Kayağındasın aylarından ay. Kanttağı kanttağı. Vay atan. İmbale olmadı. Vay. Kantasın Kantı bu. mı? Ivanovka'da stansiya var ya sonunda duram da. Oy kokuyun oy. Vay meyle mi inim. Ha giyindaki alarsın sen. Yok
Seket keteyim, mınday elem. Mınçak çınagan em mına zamat tere baram. Oy, toňup kaldym men. Oy, emi toňsoň jyltamaýdylan seket ketey. Tur. Sada keteyin. Sultanbek bekem balдар negiz, ayam şunda aybydy jakşı balдар öz. Mana sabap Sultanbek emas, Sultanali. Ha, Sultan Alım, abay koy. Sultan Alım balдар negiz şunday. Taksın ore, ayam ya. Mana 7 sekundlere jetem inimasiz, mana barıp kalamasiz. Böyle koy. 3. sıranç. Salam aleyküm. Kanda bek? Jakşı taşır. Kayaktan? Alo. Ay, amin. Telefonu öçürsün. Bir ikisi de. Dayı. Yatan mı sırayı? Ölçülüp salgan koy he? Ölçüp salsa gerek diye. Kimdi istemedas? Vay, uçuşçenge bir oturam degene. Gelin mi? Ben bir yerde Müşok 2 saatten beri duram, hiç kim yok bu yerde. Müşok götürgen bala görüngen yok mu ya? Albet de telefonunu. Kaydı çınç. Kimdi istemedas? Evet, Sultan Hanım'ın balası gelmek aydan. Yenilerin gelip kalmak için. Şular iste bile. Dayı mızrayı. Albet de, kudok gidiyor da timdir albet de. Evet, kişi beni uçuraslanız mı benim beni? Kudok. Sen ne çık kudok? Kupa işte tutardım bak. Abi. Usun omur Men de. sizden çık vatağı. Ama o yaran Ben de çarsa halvaysız takayla alsam öyle koyup koyasın sen. Vay tanrım. Kanda yanan. Kalpın karmandı mı kalpın ya? Ya. Kana. Kaya kovarasın, kaçı kola kovarasın. Şu. Ya. Kono ko baran kesti. Kayakta git, mına et, mına. Menice. Yok koy. Negizi adam balasının yaratılışı şunday eken. Degele kızık eken oylap otursak, adam balası şunday teyicik, acımılık yaralgan ekemiz. Arı bas dese beri basıp, beri bas dese arı baskan şu. Bul özellikle adam ataminen ovu nedenle baykasa ola tözüngör bilesinger. Ama adam ataminen ovu neni, bu daraktan jebegile şunun almasından dese, tak sondan jeb alıp, bir işten kolanıp çıkan ekemiz. Bu bizden kanımızda, genimizde var bu hazır, kiçineki bu tili çıkalek balanı karab oturup, bu provodko tibe, tiysen ölüsün dep görgüleçi. Munday basıp ketsen, sen ketkenden keyin, tak ustarga tiyip korat da. Anan, kana deydi. Jat desen jatpayt kiçineki bala, ukta desen uktabayt, janınsaң da, aldasaң da könbeyt da takır. Korkutsaң da bolbayt, sabasaң da bolbayt. Andan göre barыңar jatıp oturup, jatsaң ölürsün dep turup, kaytarıp otur dep jatıp alıp kalat, silerden murda jatıp uktap kalat da. Men dele kiçineki kesimde köp tokmokçu içimin, bu radyo alıp kelebi, televizor alıp kelebi, tibe dese bolbay, hiç kim yok da arkasını asa koyayım dep, saçıp alıp kayra jine elbey kalıp dalay tokmokçu içimin. Oşunda da ölüp keteyin, tigen jokmun dep bargan. Bizde apiyim aydat ilgeri. Apiyimden jebey, ölüp kalasın, ay bu kırganın jebegin dep, oşuntip, kayabay eskert, ölüp kalasın da oşuntsa, men ölürdüm demi, ölgüçe jemek bölüm dep. Ölüp bıratkanda toktotup koyayım da dep. Mundayın jebi genekemin, dağı jakşı gele çıkanda toktotup kalıp ölüp kalacastap, balisadan ayıktım. Görse bul bir çoğun narkomanın kança bir gündük dozası genayla. Alem bul kiçine gel, çoğundurçu. Özümüz kızıkmız. Tamekinin sırtına koropkasına, tameki tartı den solukka ziyan dep jasabızdağı jasıp koyup, içinen alıp çekiyoruz da. Anan çekip atı okuyuz gerek olsa. Tameki tartı dep dembedem sorup, den solukka, dese, kalçırıp koysunuz, koytursun dep koysun. Den solukka ziyan dep. Arak içip atıp, akıl aytavız baldarga. Mas bu sözsüz. Arak içmiyor mu? Arak içsen kişim olmaya kalırsın. Dep. Özünde aytpayt, bir zaman görgen kişisin ayt. Arak içsen jambulday bolup kalırsın dep. Misali değil mi? Düşündün mü dese, düşündüm de. Gel, düşüngön üçün aliviyeli de falan, jambul oku aliviyet alan. Alemin narkomanya vapse joyulbayt totpay, jana baykam aytat. Joyulbayt sebebi adam balası tuğbasa narkoman bolup jaralganbız deydi. Buna günümdük içip atkan çay üstad çakayın degen narkozatı var deydi.
Кофебизде кафеин деген наркозат бар дейт. Аракта алкоголь, тамекиде никотин толтура дейт. Доктурлардан андан сырткары навакаин, лидокаин, морфий, сорфий, биз билбеген толтура дейт. Андан сырткары эң негизгиси катеин деген бир коркунучтуу наркозат бар дейт. Муну эркектер көп колдонот дейт. Мусуз жашай албайбыз дейт. Ал катеинди эркектер, вообще кыргыздар катеин деп атынан айтпайбыз дейт. Тергеп айтабыз дейт да, коркконубуздан себеби ошончолук коркунучтуу дейт. Ал катеинди биз жөн гана катын деп коет экенбиз да. Бу дагы наркозатына кирет экен, себеби наркозаты деп эмнени айтабыз десем айтат, наркозаты деген канчалык адамга зыяндуу болсо дагы ошончолук муктаж керектүү нерсе наркозаты деп эсептелинет экен. Ошон үчүн катеиндер дагы канчалык бизге зыяндуу болуп, канчалык азабын тартып, атсак дагы, азабыбызды колубузга жеп атсак дагы кайра эле болбой, катеин деп эле турат экен. Айланайын катеин, келчи катеин деп эле. Башыбыз менен жер касып иштеп эле, эстаткандан баштап эле катеин алыш керек эле деп эле. Ушинтип эле. Ташы балдарыбызга да катеин камдап, сөйкө салып бирөөнүн кызына, бел куда болуп эле, балама катеин кылып берейин дедим эле деп эле турат экенбиз. Эртеден кечке иштеп, катеинсиз бир күн жашай албайт экенбиз. Бат эле чумобуз чыгып кетет экен, мындай жаткан. Эртеден кечке иштеп тергенибиздин баарын кечинде айланайын катеинме деп чөйтөктүн баарын аңтарып, бага электен ылдый күбүп, өткөзүп колуна берип, эртең менен кайра шүмшүйүп, айланайын катеин тамекеге тиймем койчу деп ушуп турат экенбиз. А катеиндерибиз дагы укмуш наркоман болот экен булар дагы. Булар дагы жана героинге уйкаш героин деген наркозатын көп колдонушат экен. Героинсиз бир мүнөттө тура алышпайт экен да булар. Героини жумуштан, не дай бог, 5 мүнөт кечикпесе бүттү өлдү ал. Каякта жүрдүң айланайын героин? Кайсы катеиндин колун кармадың деп таң аткыча адамдын колуна берет. Даже кээ бир наркомандык ашынгандар болот экен, өзүнүн катеин аз келгенсип, өзүнүн героин аз келгенсип, башка бирөөлөрдүн героиндерине көз арткандар, кол салгандар болот экен, суук колун салып, кармалап ийип ушинтип кендер болот экен. Мен сиздерге кааларым, ар бирибиздин үйүбүздө ынтымак, бакталай болсун. Ар кимибиздер өз катеиндерибиздер менен, өз героиндерибиздер менен адашпай, чатташпай, бутташпай, аман-эсен ынтымактуу бололу деп айткым келет. Рахмат. Саламатпы? Эмне түшкө кирчидей болуп эле? Мен эмне чочтайын дедиң баркаман? Жок. Анан эмне? Көлөкөдөй болуп бага. Көбөйтеңиз менен чочубайсыз го. Жакшымы дең соолугу? Жакшы, чатак иш болуп атат. Эмне чатак? Эмне болду? Бухгалтерияда айлыгымды кыркып салышыптыр меникини. Сеникими? Эмнеге кыркып коём? Билбейм ошо. Эмне кылып жүрөсүң сен? Кандай келбеген күндөрдү 1-2 күн бар экен, анын мейли дедим. Анан ат гүл алган күндөрдү кыркып салып атышпайбы? Сен 15 күндөн бери мен көрө албадым. Каякта жүрүп атасың? Ошо ат гүл албадым белем. Ошо ат гүл алган күндү кыркып салып атышпайбы? Качан алдың эле? Барбы, өзүңүз бербедиңиз беле? Мен качан бердим беле? Айчамы. Кудай арабады. Кайсы күн алдың эле сен? Биринде. Кайсы биринде? 1-апрель күнү бергенсиз. Мына бүгүн 16-апрель, 15 күн ат гүл бериңиз десем макул. Sen Uasa istedim ben. Sen 1-апрель günü Jelmoğuz'da olup girgensin bana. No. Bilem mi? Esimde. Jelmoğuz'da tatmakayla olup girgen. Köp yıldan beri işte vatam. At kulal edek men. Anam şu bir 15 gün berip koybayız bu degensin he? Anam ben oylanbay turup makul degem. Ne? Bergem 15 gün. Oylandınız boylangan jokpan bilbeyim ben. Oşonda sen 1-апрел'de alıp dursun he? 15 gün at gül aldı. 15 gün açası? Bugün 16'sı. 16'sı. 15 gün neyse aldım. Oşonda bekar 15 gün neyse alıpsın da ya? Aylıksız. Bugalteriya tuğraqlat. Sen antkeni 1-апрел'de algansın at güldu. 1-апрел'in ne günü lan? Doğru. Ne gün? Panedelik? Hayır. Jo, emne olğan gün? İşte kol. Cana. Aldamçı gün de vatasın. Oşol. 1-апрель aldamçı gün ha? Daşı sen aldanıpsın. 15 gün aldanıpsın. Toluk 15 gün aldanıpsın. Sen siz oynay turgan oyun bu şöyle. Hayır, siz oynay. Men emes Lenin oynagan. Lenin. Bilmez. Lenin oynagan. Lenin bolup kettin bana. Hayır.
Ne de atasın sen? Ya. Ne de asın? Sen taki jamandırı jakıştır jetekçimim ben degen. Uktun mu? Жетекчи калп айтап аны. Kalp aytabı. 1 апрель деген алдамчы күн значит алдандың. Анем несін айтып атасың? Кыйрат. Қойып тұр деп бияқты айлықты деп. Бекер айлық бар бекен. Давай іштегіре. İşte algıla. İştegіре желіп атасыңар. İşіп атасыңар. İştegіре. Кыйрат турсуң анда апрелдин аягына чейин эле кыркып салбайсың. Апрель айы бүтүн алдамчы күн деп. Анда келбейле койбойсуң. Келбей эле коет. Келе, кагасын берсиң, арыз жасам кетем. Тойдум ай ушу жумушка, тойдум эле. Мен де тойдум сен. Качан болсо эле сызып салат кишилер. Сызбай койсун. Я, аткурда 15 күн жүрсүң. Мен сени байкем экен деп турам, байкем экен деп сыйлап. Бир айылдашпыз, байкемдин досу эле деп. Мен де сыйлап турам сени, уктуң ба? Сыйлап турам. Башка кишиге үн чыга албайсың деле. Эмне кылып үн чыга албай калдың? Кошомат кылып башка кишиге коркосуң да себеби. Эмне кылып? деп турасың деле. Мага келгенде эле сысып чийип эле. Тапканы кезим чөрлөктү. Сен анаңда оңураңда бар, уктуң ба? Мен де сени бир тууган деп турам. Бир тууган досумдун иниси байкуш деп канатыма калкалайын деп антып ушунусуна калкала баба сысып чийип кыйратып атасың кишини. Эми келип жол алып алгандан кийин мага келип алып оңураңдап келип алып эме сүйлөбөгөн уктуң ба? Келе, тойдум, келе, сыйыңа рахмат, келе. Кагаз бер, жасам, арызды кетем. Кетем деп. Акмакты сен. Билсең мен сага жан тартып турам билсең. Честный болуп чыга калат. Честный болду. Честныймин? İşte аласың деп, немеле. Первый апрель Ленин ойногон Ленин бола калат мага. Ленин деле жанын тынып жатат, жатып албайсың ба жанына барып. Деп сүйлөбө. Мен деги честныймин. Өкмөттүн тыйында да караса албайм. Ийнесинде дагы, уктуң ба? Качан көрдүң мени? Честныйлыгын аңгыркып атасың ба? Я. Кайсы жериң честный? Эмне кылып честный болдуң? Эй, бери кара. Эмне болуп честный деп. Мына мен иштегеним канча жыл болду ушул мекемеде. Я. Я, элчилеп ушул шаарда мен там алдым же, там салдым ба? Я. Я. Мына бир айда бир барам айылга. Өсүмгө асылса да жашайын байкуш. Көрдүңбү? Өкмөттө кандай айылга эле салып үйүп жыйып атпайсыңбы? Аны кай кылып барасың? Ал атамдан калган. Уктуңбу? Атамдан калган. Чокума көп. Ооба. Кандай барып келдиңби? Эмне? Айылга барып келдиңби? Эс алдыңбы? Эмне ишиң бар? Мен сурап атам жөр эле. Ишиң болбосун, сурабай эле кой. Удайрба, таарыма жигит сен. Айылды сурап, айылды эмне кылат экенсиң? Мен келин баланы сурап коеюн дедим, кандай деп. Анда ишиң бар беле? Ай бала там таңдап атсың сен көп. Там таңдап. Эми айылга баргандан кийин жөн жайды сураш керек да, я? Капырайды деле. Айыл жатат, сен экөөбүздү карап отурмак беле жатат. Айыл. Айылдагы айлыгын кыркып алайын дедиң беле. Көбүс бир тууганбыз. Айыл менин ишиң бар, койчу айлара, койчу. Эй, мени асырап алгансып. Мына мен барганым 1-2 ай болуп баратат, барбаганым. Мына биздин жакка кайрылдың, ошону сурайын деп атам. Үйүңдө эмне ишиң бар, үйүңдө? Жүрө бер да, мен алдап коюп, 1 апрель деп коюп. Никогону бер деп коюп, жүрө бер. Бала сен биздин үйдөн бир кабар ала келдиңби деп атам мен ошону сурап. Алып келдим, бирок айтпайм, уже айтпайм. Айтайын деп аткам, уже айтпай калдым болду. Эмнеге айтпайм? айтпайм? Айыл жакшы жатат, биздин үйдө жакшы жатат. Вот силердин үй, аны айтпайм. Ошону айтпайм. Ай эмне болду биздин үйдө? Эмне экен? Эмнесин айтпайсың? Бар, өскөсүң менен барып көр. Жок, эмне болду өскөсү менен көргүдөй? Мен кылган жокмун. Барып көр өзүң. Таbii emne oluptur? Айтпайсың ба бula? Өзүң айтпайм. Айтпайсың ба? Айтканда дагы айтып чыгасың. Оосуң жаман дейсиң. Кишини билем да мени. Оосуң жаман, ниетиң жаман деп. Такай жамандыкты сен уксасың деп айтасың, билем да. Шүпшүк дагы эмнени айткан атасың сен? Айтпайм, ошон үчүн айтпайм. Өзүң көр. Мен кылган жокмун. Өздөрү ошондой болуп турат эмне кылай? Бula айтып койсо айын Кудай урмат. Айтпайм, төлөбөй эле кой. Айтпайм. Эми айтып койчу, мындай жакшы жумшак тил менен эле жакшыраак кайгырып эле. Эмнени айтайын дедиң эле? Эми айтпайсың, бир туган аяша экен мындай. 40 бер айлыктын барын 40 бер. Бар, 40. Алдыңа кетейин, айтып койчу. Балакетиңди алайын. Бир туган аяшымсың, аяш инимсиң го, алдыңа кетейин. Кудай урмат, бирде мен ушу сен билесиң, айтпай атасың мага. Эмне болду? Саралайтың бар беле? Саралайт? Ооба. Ошол өлүптүр. Атаң дырозгурайын. Шымшыга таң дырозгурайын. Анан итти да ушинтип угсам. Итти ушинтип угсам я. Жүрөгүмдү карачы, эмне жамандыкты угсуп еттеп, момутуп калкылдап чыкты жүрөгүм.
Kapıra tangdın oğuzurgan. Sen şımşık, it düşünçü usasın. Başka bir jamandık bolsa kapır. Kişinin yüreğin jarıp yiyesin sen şımşık. Kişinin yüreğin jarasın. Oğuzun jaman senin kapır. Bana ayttın, gördün mü bana ayttın? Oşal itin jönölbey atpayбы, jönölbey. Özüңdü tartıp jönölbey atpayбы. It kara jerge gitsin it. Öz ölüp kalgandır. İti taratıp ketkendir. Iğne jеп algandır. Har emnesi aytır. Hiç kандай iğne jebe iti taratpay. Даже машинада коюп оптур. Emne bolуп турат? Сугалактыгынан өлүп атат. Сугалактыгынан. Emne bolуp? Күйгөн аттардын этин жеп. Ejese taladan jep kalgandır bir jeti. Ава, талак эле бирөө аттын этин күйгүзүп коюп коюптур дейт. Сен сарайыңан жеп атат. Ota men sarayımda et yok. Эмнеге өттү? Emnege var o. Ben öz sarayımda olsun bilem de. Аттардын этин кайкалып барасың, аттардын? Kaysa at. Emne at? Аттарың жок беле? Kayakta. Sarayыңда. Sarayımda mı? İki atım var. Kudağa şuur. Bir övgülük, bir öz yorgu alim. Ошол экөөнүн күйгөн этин жеп өлүп атат. Yok aşağı yukarı alim ne var? Güyöt batam. Alim ne var güyöt? Уга элексиңби? Emneni? Жүрө бер уга элек болсоң. Ар кимди 1-апрелде алдап коюп. Ya açsan alayım. Ota memne var güyöt alim. Аттарың күйүп өлгөн өрттөнүп. Ama tabalardan gülük tör kaylan ayıbay. Gülük kalar. Бурайды ошо күлүк өлбөйт бекен эмне? Ayama. Күйүп өлгөн өрттөнүп. Ama tabi emne var töröt. Emnege. Сарай өрттөнөбү? Сарай өрттөнүп атса, жо биз күлүк элек деп өрттөнбөй тура беребиз. Dayırmadım. Emne sarayda ayıpmadım. Şum. Emne saray. Ат сарайда, эмне сарай? Kaysa at saray. Кайсы ат сарайда эле күлүгүң? Ösümlün at sarayında. Өзүңдүн ат сарайың күйүп атпайбы анан? Башка бирөөнүн ат сарайы күйүп атса сенин атың, сенин сарайыңда эле өзүнчө өрттөнө береби анан. Yok aşağı yukarı almayınız. At sarayı memne örttönüp atan. Ya. Өрттөнүп? Emne bir simetten zamkane örttün. Cemne örttün. Чыкса өрттөнөт. Sen bir örttüp dur be. Ya. Тамдан жугуп тур дейт го. Ne dedik? Ne dedik? Үйдөн жугуп тур, үйдөн. Үй күйүп бүткөндөн кийин сарайга жабышат да, отту. Ya öyle anayım. Üyden güygene bilirsin ya. Korkuyum. Janagı koşuların üyü örttönüp oşondan jugup atabız. Şımşıktıkı. Ya oşon üyden. Кошунан каякта, кошунан суунун аркы үстүндө го. Сенде кошуна да жок да, жаныңда сен. Жалгыз суунун аркы үстүндө бир өзүңсүң. Аркы үстүндө ооба кошуналардын там өрттөнүп анан өрт сууну кечип келиптир дейт. Ой ата тапканын. Ana kimdi diyor? Sen neyin de ben neyim almak? Kokayım benim neyim be? Al degen 10 komünattan da. Şu 10 komünatı kıyıp atpay. Bir komünat kiçinele kıyıp de 10 komünat çoğun bolup kıyıp. Nereden aynı içindeki dünya? Yok han ümit etme. Yok işte. Kıyıp tıptı ipileşti kıyıp. Ne yok? Yok güyse yoktu. Daşı istenadan öyle yok. Gülü de yok. Şamalaydı. Hala aytsan men silerin үйгө барат, үйүңөрдөн өтүп кетиптирмин ne çak. Emne götüp ketesin. Emne götüp ketesin. Үйүң жок болсо өтүп кетем de Кудай. Акбаталдын үйүнөн кайра тарттым. Yok. Al men üyüm emne ol örttönüp atan. Ötçöşken bir örttödü de ya. Ya. Ötçöşken bir örttödü de. Oş yerim bilbeydi ekenmin. Emnege bilmesin ya. Bilbeydi. Emnege bilmesin. Emnege bilmesin ya. Hadi emnege bilmesin ya. Men örttürdüm. Şuranı başına tutup kayına kadar bilbeydi ekendim. Tam doğrusu bize geldi bana. Men örttürdüm. Men görgönümde aytıp atam. Bilgenim ukkanımda aytıp atam. Ana aytpayık mı da atkırı vendele. Atkırı aytkany men ne? Men koşup tıştırmın. Kudar bana mı? Yok örtüşmesin mi da aytpayık bilip geldim de. Ya. Men olmagan yerden çıktı dedi ört. Hem ne oldu olmagan yerden? Neden dedi? Örtten görünüyor. Hem ne dedi? Jana ölüktün başçagına koyup koygan çırak kulap ketiptir deyip şekilde bilmeyim uşunday. Bilmeyim men çakpaçı çını başım olup. Hayır koy otursa ölügüm desin okuyayım. Oy bilmeyim şekil ölük dedi. Uyda ölük var bile istemeysin. Ölüktün başçagına koyup koygan çırak kulap ketip oşondan ört çıkkan imiş de. Hem ne ölük? Sen ittin ölügü mü? İt saraydan keyin attan ölüp atsa gayrı uyga gelip kalar gelir. O yalan hem ne ölük aydan? İstemeysin kim endile? Hiç kim ölgülemez. Oğuzuna taş. Oğuzun zaman kap. Ölüp duran da. Kim? Kim öldür? Kimisini aytayım? Kim ne demek tasın?
Kaynanan öldür. Uğarın uşu bu? Kaynenem mi? Erteden beri uşunu kusup koyayın dep gelse. Ha çoğdu baykuşu toprak. Güne ver o sen tarihimde birinci aprelde kaldap koy. Yok okuyana mağam ne telegrama vermeydi ya. Mağam ne telegrama vermeydi. Hürmet. Telegram. Yok okuyanım ne var verip ya. Telegrama ver çıkışı yok olsa. Ya ne var verip dur. Çağlı get dedim öyle. Cana kısına ettim öyle. Getirim öyle. Dep. Hey cürek jarlı öldür. Cürregi ne cerke kısınasan cürregi. Hani cürregi degen 10 kilogram etsizde jarılbaydı anın cürregi. Oşonu jarıp tırsın da bildim bara aytıp atışat. Meni de. Ne jarttım? Jarıp tırsın? Ne jarttım? Jarıp. Ya. Ne kılıp jarıptırım ben? Kızın ölgen luksa jarıla mı jarılat? Kızın ölgen emmi soğukay. Anın bir eylakısı var day. Al benim katılım da. Ne kıldıyısın oşu katının ölmesin? Ne kıldıyısın? Ne kıldıysan turasın hem dağı? Benim katılım. Oldu arkadaşıma. Oldu katılım sordum vay. Cüre ver her günde birinci aprelde aldım. Kuşum vay kuşum. He oldu ile bak otur. Hey! Ben aytıp bütelek mi Ali? Aytmadık mı ya? Aytarını aytmadık mı? Hey toluk aytayın toluğu kuvalmana toluk ile vaysın be. Anne ölgen seven bilesin mi ne olur? 6 yaşar falan var bile. Hile vaydır hile vay. Var mı? O sonra top satıp bir gün turbaysın mı ötkün cumada? Kim balama mı? Hı? Ova ne ki? Top satıp bir önem vermeydin bile. Ova. Kırıs menden aldığın akça satıp algansın da. Hem de ki top Bu sattı. önüne okatı gördün bu önüne buyurbaydı. Oşa toptan çıkıp atat balyanın bağırı. Oşa toptan baştalıp atpay mı? Yok o tomum ne oldu? Topum ne oldu? Top toğulun at da üst milletin at karı be. He. Top toğulun at. Balan kovalay. He. Ana neşin altında su var da. Ova la tok parasına sarak. Ana ne lestetpeysin be. Hem ne nesteteyim? Hem ne nesteteyim? Su akıp atabı. Top toğulun pıratat da suyunu göster. Balan kovala pıratat arkasında. Cilme kustay öyle özün okşap. Ananın ne olur? Çolup. Hırayın. Hey top devletem hey! Hey top düştü devletem top ya! Anıldığın eşek ekesin. Ya hile hangisi de kişinin boru olup teçile. Boru olmakta gayrı boğup öldürüyor İngiliz. Ana top demiş. Top devletem top Top demetmez bana diye. Falan demetmez. Vay ben çulp bile demedim be. Ana ne sus demetasın ya. Ha eğer balan koşu çıkından da çulpa bana dire da ya. Day altıga götüp kılayım. Angıldaydı aydı bütületti la. Sadakan getip kılayım bu day. Düşündün mü top düştü. Ben de canım çıkıp gitmedi. Bana düşküdü. Ya düşündün mü? Top karadır gibi. Top düştü. Top talamda andan giyin anam balan düşüyor. Buna yem angıldasan mı? Buna balang düşet, balang dalamda bayalang düşüyor. Anan anı yok o nukkanda kaynının jürek jarılattı. Anan örtülüp atat. Abay? Kalp bile. Gıtı. Hey tamaşa hey. Hey 16 April hey. Vay emni oldu. Ya emni oldu. Tigini karamayızım ha. Vay emni oldu. Ya bilmem gelsem öyle çatıp durur. Şeme gelince gene kes. Ya tutma gelen. Vay İsmet Tetay. İşte telefonda. Ya telefonda. Story İsmet Tetay.
Barma, çıkırma hey. Emniyete çakırmayın sen. Çıkırma. Ben tiyaktan ısmarta teyinanda ya. Yok. Ha çakırma. Ha çakırma. Tursa öldürün. İtimes beni tanıyatam kimsin öyle lan? Beni tanımayız. Ben Borbor'dan geldim. Teleradyo kampanyasından geldim. Kavarçım. Kavarçılar gelçimesilenger go. Yürü uygu varıp. Çay içip. Yok rahmat. Şaşvat böyle bir eko söz. Çay Yok içip- şaşvatam. Eko söz surayım da getir. O kartan kişileri asayıp baratat barıp kişini interview alıp kalsanar bolo dep söyledi. İyi öyle sonra sayıp para tuturmuş pa. Hey, kavarçı olsan momunu jasçı. Ben geçiyor şumduk görmedim be. Ya. Geçiyor onu şumduk görmedim be. Kırga çıkma dürbüs alıp otursam bile bir koktu da yeribendegen bir baleket görünüp bayağı koyularımandagı bölünüp kalıp kalgan ko dep karasam suur eken. Taң atpay turup alıp fizeretke jasap atkan suur eken. Ya. Fizeretke jasap attır deyim. Sportsmen suur okşaydı. Burçunların tüyüp şöyle otura kalıp, jata kalıp, acımanya jasap momutep. Ulan bir taştı başından alısır gıtır, ulan bir taştı başından alısır gıtır. Alan teride dokşat bulakka varıp alıp, koltuğuna çeyin, juğunu atpay. Vay güzel. Sen daşı dağıra talıbı dokşat, momut otkanın görüp kaldı. Musulman suur okşaydı. Gay tamaşanızdı gay. Alan imni kılar eken desem, bana suunu geçip arka üskü çıktı dağı, at kulaklarının arasına oturup alıp, iki kolunu oğuzuna salıp alıp, ışkırıp atpay. Suurun dele katı ışkırat eken, daşı dürbüs alıp atkan mağa çeyini kulup atpay. Angıçakta argaysı iğinden samsağlap suurdun bağırı çıkıştı jardanıp. Bir koz ışkırıp koy ve çak yaşını çatıp alıptır. Büt bağırı çulkırap birbirinden surat, gevremenden surat koyat dep koyuşat. Men dep koydum. Kayra girip kaçtı. Anan akırında bir suur kalıp kaldı. Urgat suur eken bilip koydum turgandan bile. Kadir. Dele momut etile, öyle. Vay kalmaydı. Anile bir karabatkası nilerin tettese görse bir kişel moksaya çak başını çıkarıp alıp çakırıp ölü atıptır. Ansa bir kimsi doğmadan demeken yiyin cakın görse deyaptı böyle. Suuruşun tetelan adam kattı de. Anan ökö birbirini tanıdıksa çoluk kagan boydan gelip ökö kucaktaşı bile turup kalıştı. Tengör övüşüp atat. Dağım ne kılat dep turam demalbay qarap. Dağıl övüşüp atat. Oğuzak övüşken nemeler eken, tazap ketip makor korup gügüsüp kayra karasam dağıl övüşüp atat. Akır övüşüp bitoksa yürü de bana bana erkek rugatsın kolundan sürüp atpay. Üyacağın görsetip deyip. Yürü de gelsip dese tıgınısı tartkın tıktap dele nazlanıp. Tolda karata gül terip verip ata. Ulan bir güldü görsetip koyat. Hani terip verip oturup bile bana suğa jetip kaldı. İmkan tübet öttep sarsana olup atsam murda geçip ötmedi bile. Götürüp ötüp atpay be tıgını. Üstlerden gelgen suğunu geçip samın taşlardan taygalandık söz ağada karamay muhammed'de oturup. Ötesem atıle 5-6 kapkara suğurlar dayırdan turuşkan oksat kütüp. Ökölünü kosta bile çığa kalışı bile urkurap çurkurap bile iğinlerini alıp kilip etip kaçtı. Hangi çakta atıma alıska getip kalma, atıma getip kalmadım ben. Giyin atıma minip alıp da bir iki kırarı var, dağı karadım dürbüs alıp sanağım tınbay. Atım jongaratpayt, oydaloktap muhammed'dirip. Çala bula görüp kaldım, bayağı suğurlar çöp çarın sürüp bir küttük üstüyü bit alıp kalgan eken oylap kaldım şu boldu bolbodu açı basarga gittik o. Kanday deysin? Aksaka, jakşan gelmeken he? Yok, bunu magam ne gayet otas? Sağa aytkaным seni uktum men, erteden beri жүрgönüңdü görgöm dürbüs alıp. Emgi üylönelek deydi ko sen. O, üylönelek. Kuday buyursa bu yıl üylönem. Jonan aytıp atkanym oşo suurta joksuň üylönüp albaysıňmy dep atam. Üylönestem, kuday buyursa üylönem. Karat saçıň bari güldep ketipdir. Az günde bürüdep ketet gül degönçe. Anan samal bolsa bürü göbülüp düşüp kalsa anan tukumsuz ötüp ketesin. Kuday sağ. Gelem aksaka. Siz bir eko söz Şöyle uyga girip söyle. Yok aksakal, ben şaşvatam da otpayım. Bu jerdenle. Aksakal, mende bir 5-6 soru var, oşoga жооп бере kalыңыз, ben şart ketip kalayın he.
Siz soğuşqa bargansız mı? Qanday? Soğuşqa bardınız bile? Kim men mi? Siz. Suda surovemi? Jön bardınız bile mi aytpaysızbı? Men soğuşqa barbasam sen tikreyip mangdayımda turat bilen. Kızga sayrıysan. Şuntup nasıl eyleni buzarsınlar sizler? Men barbasam sen üstünde bulat bilen ya. Men barıkken, rızkar barıkken yaşamatasınlar. Men bolmasam görmek, nemgise jürmeksіңер, nemisterdin kolunda. Kandy kok dese, hayla yok dep. Ben bolturun barganda qaysı jıl bardınız ne? Qançanчı jıl bardınız? Qaysı yıl oldu le soğuş? 41-ci yılı bargam. Soğuş çığa sabat bargam men. Oşunda da jön bargan emesin. Stakem özü çakırgandan bargam men. Kuka gelbesem bolbay kaldı degenden bargam men. Ustakeniz kim? Stalin. Biz teң tuşlar ıstake dep koyabız. Ben bolturun bolganda qaysı jerge bardınız ne? Qaysı jerge bardınız? Stalin çakırбаса Stalingradka barasың mı? Hani Stalin çakırбаса kelese öde bor Leningradka ketip kalayım. Maksaka ne? Açılanmaksın. Açılanmaksın aksaka. Ndayda, emge jay söyleşeli. Bu siz soğuşqa barar zaman ile mınday. Jininiz menен padirat ile kıra başladınız bile je birden mınday. Tandap attınız. Deli oğuzun жақсы ғой sen. Tandap kırganda elinden nemistler koroda koy bile. Ulan semisinen tandap kırganday. Yemi mınday. Qanday attınız? Kıra başladыңар mı dep atkanыңар bir tüsüle. Kıra başlamayla kırılıp kala taşladık adegende. Kırgayaktap kaçıp dönedik. Arttı göstey. Anan aldığa da kaçamı kişi. Hey, 3 cuma basıp ötken joldu, 3 günde basıp öttük ko jö. Polis menen basıp ötken joldu, jö basıp öttük ko 3 gün. Men urup oturup gözümde açsam Karabaltaga gelip kaltırmın. Bu jerge. Geçip öyle. Oy. Daşı şaşmacanım uyga katlasıp edim. Osunda da çulkap geletip jasıp atam. Baldarga katjastım. Dedim. Hey, eşikin aldın sıpırıp dayırındap koygula, ne var ne yok düşman göğsüne ödem. Bu nemistlerin jetken sümsük kalkarken günü böyle kuvala bile geletat, kaçı bile geletabız, kuvala bile geletat. Eğer Kudayım nemistlerge güç kuvat bere turgan bolsa bul gebetebis bilen bir ekile günde jetip arabastap katjastım. Sen gelip albanan kıra başladыңар mı dep. Hey, baş ayak ustapmay kalmadım. Hep soğuşta şon. Yem içip hem ne jegen üstüne bilmiyorum. Bir jol men joldan geletim, alma jep atam. Hem koluna tigen jeysin ki sakale bir kamdap turat deysin. Bunu jep aldım. Jep atsam ile gözümün yaşım toktamaydı. Yemi bala bastım, atsam da toktamaydı. Gözümde çıkıp sola jastadım, kaşayıkı dep. Dağım ne jamandıkты baştağın atasın kokuy dep. Üy bilem aman esen bolsa ken dep koyam. Görse piyas jep atıptırmam, piyas. Kayakta kalma. Baykagan joksuz bu şon. Korkunda kişi baykagan etkende piyası kaysa almasınız. Ana aytsam ya Abdülda degen dostum aytat hem narında alma üstmese jey verdin da de. Jamalat. Toktoguldalet alardın toğluğunda ösüp atkansı. Dağı jakşı men uwagında baykap kaldım. Bolbosa toktogulduklar soğuş butküsele piyas jep atıştı. Gözünün yaşın gölde düşüp öyle. Aksakal, emi mınday kılsanız. Bu, aksakal mınday dep, soğuşqa bargandardın köbü kolundan ajırap kelip atıştı, to'ra o. Ha, bak usta. Kebiri butundan ajırap kelip atıştı. Kebiri göğsünden ajırap kelip attı, sokur bolup. Kebiri murdulan. Kebiri ajılagan jerin aytkandan uyalasın. Kebiri ölüp gelmeydi kalıp atıştı, to'ra o. Kebiri türüdele gelmeye kalbattı. Adresini tapmaya kaldı. O adaşıp yok olup atıştı. Bu siz. Haftabandan adaşıp ketişip. Bu siz emin için ölbeyi türü geldiniz deyim değil mi? Kanday? Emin için ölbeyi türü geldiniz. Ya bu doğru. Mendim ne çıkmıyor öyle lan. Hem çoğun. Ne ötürü oldun lan? Ya 5 yıl Var ok değmese ölmesem gelem de hey. 5 yıl oldu ne görmen yoksun? Vay. Ok değmeydi. Ok değmese aşalım yetmese türü olsam gelem de lan ok değmeye kaldı da lan gelese de ölmesin desip at salayım ben. Yok 5 yıl Ya boyu sen mu? bitmesin olsa 5 yıl boyu jaynagan osonça ok nege sizge тийбей жатты деп. İyi gep. Emnige тийген жоқ ok. Мага октордун тийбей жаткан себеби ушундай шамдак эйлем да. Шамдагы? Жаман шамдак эйлем да.
Шундай буйтатчылам да октордон. Oktordan mı? Men elçilep akopko dele jatчы эмесмин мен. Жүрчүмүн акоптун ырындары берип асып эле колдон камалып. На, стреляй, гад деп коюп. Ататпай куштар. Турам карап. Октор келатат жаап. Жалтанбайм, турам. Шашпайм. Анан бир 3-4 метр калганда жакындаганда ок. Жакшылап карап койдум да, каягыма тийген атат деп. Анан вдруг başıma тиген атса деп коем. Бутума тиген атса деп коем. Бияка тиген атса деп бияка. Ушинтип атып, оğlun көп мен түгөтпөдүм бе. Soğuşun ayağını aytыңызчы. Soğuştun ayağında bizdikilерди кетирип идим мен. 4-5 жыл жакшы эле soğuştuңар баргыла, өзүм бүткөрүп барбасам болбой калды деп. Эмнеге? Эс алсын дедим. Ошондо 5000 немис менен жалгыз өзүм калган го чиркин. Söz mü? 5000 немис жалгыз өзүм. SSSR boyunca. СССР боюнча. Да бир казак досум бар эле, мен да калам дейт. Кой дедим, кой, сен октон көп анча буйтай албайт экенсиң. Бөдөлүм болосуң. Андан көрө үйүңө баргыныңдагы шишең маңдайына барып тамакты жасатып, эл журтка сүйүнчүн айтып, 9-майга Дем Победага даярдана бергиле дедим. Мен буларды кыра коюп аркандан барып калам дедим. Ошондо баягы досум өз айткандай жылаган боюнча кетти. Endi aynalayım küke ata gördüm. Anan atkandı görüp al kükeň attı beyim ataň. Şunday atam. Da 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 şunday. Taşamayın da şunday atam. 1 minut toktamayım. Da da dilin şunday da şirenke çakıp alıp. Da 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 şunday atam. Uktap atkanda da baskan boyunca uktap kalam. Da 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 da. Tiyakta okko urunu velip atsa. Mıltığım kıpkısıl bolup erip baratkanda karga pış 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 de basagam kayra da 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 da. Ey Aksakan, anda tuğunu kim saydılar? Tuğunu kim saydılar? Men saybagandy kim sayat dep oylosun? Ular oğlum. Anada siz mi? Nimadan kemem kudu kuratpadı o bol. Ayağında gitler menen gimler kalıp kalbapay be. Ne? Gitler desem de çıkpayt, gimiler desem de çıkpayt. Kayra men namalımdı öğrenip alışı öz amalımdı özüme koldonusup atıma tili gelmese de uyalmay yokotan komandor da. Yaptın. İteken güldüm aylam get. Kayra uyalıp kalışpay almak salmak komandor de. Komandor yok suğa ketken ne koydu. Kayaka dediler, sayga desem kimler saydı gösterip çıkmadıktan da. Sayga çıktım, sürüp saldım yaka, ekologiyanın usmasın dedim. Anan gittilerin sayradı o çirkin. Uktavatsam dele, komandor öyle cevatan. Ettin beni tursam dele, komandor öyle değil. 2 gün geçke sayrattım elem, kadımkidey bez aksent, kırgızça, komandor dep kalptım. Tura kalsam ele, komandor çakırgan kimsem, hayır men de, tuğunu sahip, bir gele verdim. Oldu.